روز بخیر بیننده های عزیز، با امید خوشحالی شما برنامه نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنم. امروز 30 مارت است و من سروینازی روحلو شما رو با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. ساعت در دوشنبه 11 نخست سرخط خبرهای روز. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت مردی ҳамлавар با کормانди آنها بازداشت شده است. انتیقادی رӯзноманигор و таҳлилгари روز از بازداشت ҳомии ҳуқуқ иззат амон. برگزاری نمایشگاهی تحصیل در دانشگاه‌های اوکراینا در دوشنبه. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که مردی ҳамлавар با یک کارمند کنسولگری کشور در مسکو بازداشت شده است. حادثه ساعت‌های تقریباً 11 صبح روز 29 مارت در نزد بینای سفارتخانه رخ داده است. یک منبع در سفارت تاجیکستان در روسیه روز 30 مارت به رادیو آزادی گفت که مردی ҳамлавар در دست کرد و نزد مردم کارافتاده نزد سفارت آمده و به یکی از محافظان حمله کرد. به گفته مصاحب ما هرچند ҳамлавар امکان نیافت با کرد به این محافظ ضربه زند، اما به او ضرر جسمانی رسانیده شده است. منبع گفت که این فرد از پیروان گروه دولت اسلامی یا داعش بوده در جستجوی مقامات تاجیک قرار داشته است. این فرد یک آدمی خفناک است، عقیده های افراطی دارد، افزود منبع. وقتی از او پرسیده شد که چرا به این کار دست زد، جواب داده است که مسلمان ها را در اینجا غم میدهند. برخی رسانه ها از فرد ҳамлавар شامل مستقیم زاده نام بردند، اما منبع رادیو آزادی در سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که این فرد نام و نسبش را عوض کرده است. تا کنون درباره شخصیت فرد ҳамлавар معلوماتی زیاد در دست نیست. نزدیکان او هم تا به حال در این رابطه اظهار نظر نکردند. مقامات انتظامی روسیه هم تا به حال حادثه را به طور رسمی شرح ندادند، اما شب گذشته در یک نوار ویدیویی در یوتیوب چند تن از مهاجران تاجیکی به قول خودشان با طلب آزادی ایزات امون به نزد بینای سفارت تاجیکستان آمده بودند، با نشان دادن چهره شامل مستقیم زاده ادعا می‌کردند که او برای داشتن ریش از سوی کارمندان سفارت لطوکوب شده است. максим шевченко рӯзноманигор ва таҳлилгари рус در یک نوار ویدیویی از شیوه боздошт و اخراج иззат амон رئیس مرکز تاجیکان در مسکو انتقاد کرده است. او از بهکار شدن شهروندی иззат амон در دوام 3 روز نگرانی کرده به قلابی گمانبر شدن این حامی حقوق در تاجیکستان را خنده آور نامیده است. و از مقامات روسیه پرسیده است که شهروندی شما چه ارزش دارد. به گفته максим шевченко این حالت میتواند به هر کسی دیگر هم رخ دهد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 مارت و دقیقاً پس از یک روز بازداشت иззат амон در روسیه او را به خلابی متهم کرد و گفت که در این زمینه پرونده کشیدند. مسئولان این نهاد 27 مارت با نشر خبری رسمی گفتند او از روسیه اخراج شده و در دوشنبه دستگیر گردیده است. خانواده иззат амон اخراج او از روسیه، بازداشتش در تاجیکستان و مشکل ملاقات با او را خلاف قانون می‌دانند. پسرش میگوید کسی از مقامات درباره بازداشت پدرش به آنها خبر نداد، در حالی که بر اساس قانون‌های تاجیکستان هنگام بازداشت شهروند به پیوندانش باید خبر داده شود. ایزات امون یکی از حامیان حقوق شناخته تاجیک و رئیس مرکز تاجیکان در مسکو سیاست‌های حکومت تاجیکستان از جمله در مسئله مهاجرت و ایجاد محدودیت‌های بیان و عقیده را تنقید می‌کرد. جانبدارانش روز 25 مارت از ناپدید شدن او خبر دادند. در یک نوار قبل از ثبت شده ایزات امون ادعا کرده است که دست کم نیم سال تحت تعقیب قرار داشت و افزوده است که او را با فرمایش مقامات تاجیکستان به دوشنبه میفرستند. از این پیش دادگاه ناحیه توری شهر مسکو ایزات امون را به فعالیت‌های غیرقانونی گناهکار کرده بود. این قرار دادگاه روز 4 مارت امسال قبول شده 16 مارت حکم اجرا گرفته است. یک جوان تاجیک ادعا دارد که برای راه ندادنش به ملاقات با پرزیدنت نتیجه تشخیص او را از کرونا ویروس مثبت نشان دادند. مقامات میگویند کرامتالله اسماعیلوف تنها با گمان گرفتاری به کرونا ویروس به ملاقات دعوت نشد. این در حالی است که مسئولان وزارت تندرستی از آغاز امسال پیوسته میگویند در تاجیکستان هیچ کس بیمار نشده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هفته گذشته هنگام سفرش به ولایت ختلان با گروهی از یتیمان هم ملاقات کرد. کرامتالله اسماعیلوف یتیم کول
ва аз шаҳри Левакан мегӯяд номи ӯ дар рӯйхати иштирокдорон дар мулоқоти рӯзи 24 март бо президент буд, аммо ба қавли ӯ рӯзи 22 март ва пас аз санҷидани коронавирус ба ӯ гуфтанд ки ба ин беморӣ гирифтор шудааст ва дар мулоқот иштирок карда наметавонаду бояд табобат гирад. Мақомо дар шарҳи ин гуфтанд ки Кароматулло Исмоилов дар воқеъ бо гумони гирифторӣ ба коронавирус ба мулоқоти президент даъват нашуд. роҳ наёфтани ҷавон ба мулоқоти президент ба гуфтаи масъулон бо гумони гирифторӣ ба коронавирус дар кишвар дар ҳолест ки мақомоти тоҷик мегӯянд аз моҳи январи имсол то кунун ҳеҷ мавриди сирояти коронавирус дар сокинон сабт нашудааст. бори аввал нест ки як нафар барои роҳ наёфтани худ бо мулоқот бо раиси ҷумҳури Тоҷикистон шикоят мекунад. маъмулан президент дар ҷараёни сафарҳояш ба минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон бо сокинон суҳбат мекунад. дар як намоишгоҳи таҳсил ки аз имрӯз 3 март то 4 апрел дар Душанбе баргузор мешавад, имконоти таҳсил дар донишгоҳҳои Украина муаррифӣ хоҳад шуд. дар вазорати маориф ва илми Тоҷикистон ба радиои озодӣ гуфтанд, намоишгоҳи таҳсил дар донишгоҳҳои аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншошо Темур баргузор хоҳад шуд. барои баргузории ин намоишгоҳ қарор аст як ҳайати омӯзгорон аз Украина таҳти раҳбарии вазири маорифи ин кишвар бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон омада бошанд ва ба ин гурӯҳ намояндагони зиёда аз 80 мактаби олии минтақаҳои гуногуни Украина шомил ҳастанд. ташкилкунандагони ин намоишгоҳи таҳсил мегӯянд хатмкунандагони мактабҳои миёна ва довталабон ҳамроҳи падару модар дар намоишгоҳи таҳсил дар Украина ширкат мекунанд ва ба саволҳои худ дар бораи шароити таҳсил дар ин кишвар посух мегиранд. дар чаҳорчӯби кори ҳамоиш инчунин вохӯрӣ бо хатмкунандагони макотиби олии Украина ки дар соҳаҳои гуногуни Тоҷикистон машғули коранд дар назар гирифта шудааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар дод ки боронгариҳои шадид боиси баланд шудани сатҳи оби дарёҳои ёғсу ва сурхоб гардидааст ки дар натиҷа эҳтимоли рахна шудани сарбандҳои муҳофизатӣ ҷой дорад. аз ин хотир барои таъмин намудани амнияти сокинон наҷотбахшон 250 хонавода аз деҳаи Гултепа ҷамоати деҳоди худоёр раҷабофи ноҳияи восеро ба маконҳои амнтар кӯчид доданд. зимнан барои назорати сатҳи оби дарёҳо дар ин макон ситоди доимӣ таъсис дода шудааст. ба таъкиди ин кумита барои пешгирӣ аз рахнашавии сарбанд, кормандони кумита дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи восе 40 мукааб оҳани бетонӣ интиқол доданд. гуфта мешавад дар корҳои барқарорсозӣ дар қитъаҳои дарёҳои ёқсу ва сурхоб 6 адад техникаи вазнини муҳандисӣ ҷалб карда шуд ва феълан корҳои барқарорсозӣ дар ин самт идома доштааст. гузориши нави созмони ҳомии ҳуқуқи инсон ки 29 март нашр шуд мегӯяд мақомот дар Беларус давоми 5 моҳи гузашта фишор болои матбуоти мустақилро афзоиш дода ба боздоштҳои беасос, ҷаримабандӣ ва ҳабс бар асоси ангезаҳои сиёсӣ даст заданд. муҳаққиқони ин созмон мегӯянд ки қонуншиканиҳои сабтшуда талоши мақомоти Беларус барои хомӯш кардани садои матбуот аст ки дар бораи нақзи ҳуқуқи инсон ва эътирозҳои сулҳомези Беларус баъди интихоботи президентии моҳи август гузоришҳо нашр мекарданд. тарафдорони мухолифон мегӯянд ки натиҷаҳои интихоботи порсола ба манфиати Александр Лукашенко тақаллуб шудааст. Лукашенкоро комиссияи марказии интихобот бори шашум барандаи интихоб мондомид, вале эътирозгарон ва мухолифон ин натиҷаҳоро эътироф намекунанд ва талаб доранд ки ин натиҷаҳо бекор шуда интихоботи нав баргузор шавад. ғарб пирӯзии Лукашенкоро эътироф накард. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд аз замони оғози эътирозҳо дар кишвар беш аз 30 000 нафар боздошт шуда мавриди латукоб қарор гирифтанд ва чанд нафар кушта шуд. бисёр раҳбарони мухолифон ҳоло ё дар зиндон ҳастанд ва ё маҷбур шуданд тарки кишвар кунанд. бонки миллии Тоҷикистон Қурби Сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 3 март чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, шумо хабару гузоришҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи навиди бомдодӣ шунидед ки ман Сарвинузи Рӯҳулло тақдиматон кардам. агар назару пешниҳодӣ доред ҳатман ба мон нависед. то суҳбати дигар, худо нигаҳдор.